حبايب قلبي، عملنا الطبق الجميل الرائع بتاعنا ده النهارده، فراخ كده بصوص فظيع فظيع فظيع. اتمنى تجربوها وشوفوا الطريقه. لو عجبتكم اكيد مش هتنسوني في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. الطريقه سهله وبسيطه قوي قوي، وما خدتش مننا اي وقت ولا اي مجهود، وعملنا الطبق لوحه فنيه زي ما انتم شايفين كده. قد ايه جميل وقد ايه رائع رائع رائع. حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم او لو الفيديو لسه ما شفتوهوش، لما تشوفوا الفيديو وهيعجبكم ما تنسونيش في اللايك. واللي عايز يشوف الطريقه وحابب يشوف عملنا الفراخ الجامده دي ازاي، يجي معايا نشوف الطريقه على القناه. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض فراخ بالصوص جميل كده، وطريقه حلوه قوي قوي، ومش هتاخد مننا وقت. وهنعمل جنبها رز بسمتي، وعملناها قبل كده رز بسمتي، وهنعمل جنبيه سلطه سيزر، وعملناها قبل كده برده سلطه السيزر. وتعالوا بقى بينا نعمل اول حاجه اللي هي ايه. هنقطع الفراخ بتاعتنا الاول بطريقه كده بسيطه وسهله، ومش هتاخد مننا ادنى مجهود. ازاي يا حبايب قلبي؟ انا عندي الصدر بحاله اهو زي ما انتم شايفين. تمام. هاخد الصدر بقى كده اهو، هقطعه كده، ولكن هخلي المكعبات دي لازقه في بعضها. هخلي المكعبات دي لازقه في بعضها. تمام. وارجع تاني من الناحيه التانيه اخده كده 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 حبايبي، وبقت معانا القطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القطعه عامله ازاي اهو؟ انا معايا القطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نظبط دي من هنا الاول عشان تتفتح معانا زي التانيه. تمام تمام. نعمل واحده تاني اهو. هاخد الصدر من هنا كده اهو للاخر كده برضو، وكده حبايبي، وارجع اخده من هنا كده اهو. شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي اهو؟ بس ايه، نظبط بقى النواحي الاخيره دي، لازم تتظبط التاني اهو. لسه هشطف الفراخ بتاعتي تاني كده حبايبي. اخلص بقى الفراخ كلها بالمنظر ده. انا عارف عامله صدرين فرخه، عايزه تعملي صدر واحد اعملي، عايزه تعملي اكتر، عايزه تعملي اقل، ده انت حره. وخلي بالك لان السكينه بتبقى حاميه، وخلي بالك من الموضوع ده كويس قوي اهو. تمام. هخلص القطعه التانيه واروح اغسل الفراخ وارجع لكم تاني. كده حبايبي خلاص الفراخ بتاعتي اصبحت جاهزه. تعالوا بقى بينا نعمل الصوص بتاع الفراخ، او التتبيله بتاعت الفراخ اللي احنا هنتبلها فيها. تمام. انا هنجيب بقى الطبق بتاعنا ونبتدي نحط الحاجات اللي احنا هنتبل بيها. تمام. هحط هنا كده شويه ريحان اهو، وهحط شويه زعتر كده حبايبي. هحط برضو شويه زعتر، وهحط بهارات فراخ اهو. هحط شويه حلوين كده بهارات فراخ عشان انا هاخد شويه من التتبيله دي عايزاهم، والباقي هحط فيه الايه الفراخ. تمام. هنا سيب البصل للاخر. هحط بقى هنا عصير ليمون، عصير ليمونه واحده كده كده حبايبي. وهنزل بفص توم او معلقه صغيره توم مفروم، وهحط معلقه بابريكا ماشي، وهنزل بمعلقه قرفه. وانا زي ما انا قايله لكم، انا من الناس اللي بتحب القرفه في طعم الاكل، هي ما بتبقاش باينه انها قرفه يعني. تمام. وهحط بقى هنا صويا صوص شويه حلوين كده، وهحط شويه دبس رمان ماشي، وهنزل هنا بشويه مستردة شويه حلوين كده مستردة اهو. تمام. وهنزل بمعلقه مرقه دجاج، ودي اختياري، اللي حابب يحط، حابب مش حابب ما يحطش، براحتكم خالص. دي يا جماعه اختياري اختياري. وهنزل بقى بشويه خل صغيرين، مش هكتر ايه الخل لان انا حاطه مستردة، والمستردة عليها خل. تمام. كده الخليط بتاعي اهو اصبح جاهز. اخده تقليبه مظبوطه كده حلوه. طبعا انا عامله الخليط كتير عشان هاخد منه شويه، عشان محتاجاهم اللي هعمل بيهم سلطه. تمام كده حبايبي.
هاخد شويه من الخليط ده ونرجع بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. خليكم معايا. هنا بقى خلاص انا خدت شويه اللي انا محتاجاهم، وهبتدي بقى احط ايه البصل اهو زي ما انتم شايفين كده. حطيت البصل وهقلب الخليط ده، وهبتدي انزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي. شايفين اهو، انزل بيها في الخليط من جميع النواحي كده، املاها بالخليط زي ما انتم شايفين كده اهو. كده تبلنا الفراخ بتاعتنا. هسيب بقى الفراخ بتاعتي في التتبيله شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. نروح طبعا على البوتاجاز. انا الرز بتاعي خلاص قرب يخلص، وعملناه مع بعض كتير. انا بعمل المفيد النهارده، او بعمل الوصفه اللي هي ممكن تكون ما عملتهاش معاكم قبل كده. تمام كده خلاص. الفراخ بتاعتي هسيبها شويه لحد ما اخلص السلطه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اسيبها بقى على جنب كده، ونشيل الحاجات دي من حوالينا ونبقى نكمل مع بعض. كده حبايبي انا حطيت الايه معلقه سمنه او معلقه زيت. كده حبايبي هبتدي بقى احط الفراخ بتاعتي على الناحيه اللي انا مقطعاها. الخلطه بحالها كده زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الريحه فظيعه. كده حبايبي هنا عندي الخلطه اللي انا عملت بيها الفراخ. هل هرميها؟ لا طبعا، ده هي دي اللي هتطلع لي احلى صوص للفراخ بتاعتي اهو. هحطها كده وهسيبها مع نفسها اهو، مع نفسها كده. مش هغطي دلوقتي خالص، هسيبها كده مع نفسها، ولما اجي اقلب اوريكم واحده واحده كده. افضل اقلب على كل ناحيه شويه. شايفين الجمال؟ ما شاء الله اهو. افضل اقلب كده، كل ما الاقي واحده اتعملت هقلبها. على دي اتقطعت مني بس مفيش مشكله، هناخدها دي للسلطه مفيش مشاكل. واقلب الجزء التاني كده اهو. هسيبها بقى مع نفسها لحد ما تستوي وتنشف خالص، والاخر هنشوف الشكل النهائي بتاعها. يا حبايب قلبي خلصنا الايه الفراخ بتاعتنا بالصوص الجميل بتاعها ده. طبعا احنا عارفين الازمه مع الخضره، ف يعني عوضنا الخضره دي بالايه بالجرجير. تمام حبايب. بقى نيجي نحط قطع الفراخ بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين كده، مش مستحمله، مستويه تماما تماما تماما. شايفين حبايبي؟ ما شاء الله، يعني ما اخدتش مننا وقت، واتعملت بطريقه سهله قوي قوي، وتتبيله جميله. مفيش اجمل من كده. القطع دي طبعا خساره اهو. وننزل بقى بشويه الصوص. هي البتاعه لسعت مني شويه بس مفيش مشكله، مديه ريحه حلوه حلوه حلوه. احنا الميزه في الطاسه بتاعتي دي ان هي بتنضف بسرعه الحمد لله رب العالمين. تمام حبايبي. كده حبايب قلبي كان الطبق بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين بالجمال والطعامه دي اهو. شايفين الطعامه، شايفين الجمال. دي كانت الفراخ بتاعتنا النهارده حبايب قلبي. طريقه سهله، وعملنا معاها رز بسمتي، وعملت معاها سلطه سيزر. بس انا ما يعني مش هحط بقى حاجه، انا عملت الاساسي بتاعنا النهارده. اتمنى لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسونيش حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس حبايبي عشان دايما يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم بالف خير.